بری بینرین هجا اف ایرشا ایرو بو لی دوجیم همان ایرش لسر خاکا باشوری کردستانی بیک هاتبو لی ایرشا کل لنیزی سنورا دوکان یا سلیمانیا باشوری کردستانی بیک خاطی ده جارکدن سی ولاتی ین باشوری کردستانی شهید ببون ایرو جی مراسم اوغرکرنا وان شهیدان هبو خلکین هرمیم به آوه که گرسی لگورستانا حجی آوه یا جواری وان هر سی کسان بون کمبون او شهیدین خوا اوغر کرن جه سپیکا سالی و حتی روژا ایرو اف بو 23 کس جه ولاتین باشوری کردستانی ده انجاما ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه ین با آوه که جور به جور لسر خاکا باشوری کردستانی پیک آنینده شهید بونه. لکلک اویجی دنگ فریاد و قیرینا دایک و هفجینا شهیدان. اف انجاما ایش و راستیا داگرکریا دولتا ترکا بسری گلی کردت دینه. دول سینور باجارو که دوکان ای سلیمانی ده انجام ایریشه که بالافرین بمیروف آ دولتا ترکا خر کرده مظافر حسین و هر دو کرین خواه محمد و موبین شهید بود. جبو سپارتنا شهیدان خلک هرمی لگورستانا ماکوک یا لباجارو که حاجیا و یا اداره یا راپرین کن بون. لسر ناوی خزمین شهیدان داخویانیک هات داین و ایریش بتوندی هات شرمزار کرن. ویرای اوی بتوندی ام تاوانا نامروفیانا شرمزار دکین که دزدریجی کردن بو سر خاک و نشتیمان و کشتنی خلکی سیویل هیچ باساوێکی بۆ نییە و پێچەوانی هەموو قیمێکی ئەخلاقی و ئینسانیە. د داخویانی ده هاته گوتن بێدەنگیە لە هەمبەری وان عێریشان ji dervê hevkariyê nayê tiwateyê. هەر وەک بێدەنگیکردن لە ئاسی ئەو تاوانە جگە لە هاوبەشیکردنی ئەو تاوانە هیچی دیکە نییە. تکایە لەمە دووە هەڵوێز وەرگرن و مەهێڵن چیتر دەستی غەدر هەر ڕۆژەی ئازاری مەرگی ئازیزانمان پێ بچێژێت. داخویانی به بانگاوازی حکومت دوی خواه برپرسی پاراستنا ولاتیان ببینه بداوی بو. لیروا داوا لەلایەنە پەیوەندیارەکانی حکومەتی هەرێم دەکەین کە بەرپرسیارانە خۆیان بە خاوەنی هاوڵاتیان بزانێت و چیتر دایکانێکی تر جەرگ سوتاو نەبن.